sihotela la malume siulala ihotela ihotela mshana malume mshana sawukahle sokhona malume ready sengiready malume malume ngile hotela siyakila akusina laba ngani passport yakho sayingakuwe yini egame okay ngilile hotela siyakila akusina laba kuvimba kule gate nizophuma lethi sipho nelikofi lapha nethawula awume mshana awume kungikhumbuthisa ubuchuphethe le hotela lesawulela kulo lisembili kakhulu mshana wami malume wami phela wathi sanganini siphela mshana ijabulile I'm happy malume man sobuye kahle emshana asengikhulume nawe ngikhuluma nawe njengamani wakho ngiyini mina ngihlobana kanjani mina nawe ungumalume malume wakho ngithi ubhuti wami ake yes very good naliyo ke lena ikuyini nakho sithawula sami ngicela ukubukisisa mina yini lokhu sithawula malume sami sithawula lesi noma ngiloku checkwa ngabo bo oil ukuthi bangakanani sithawula noma ngiloku indwangu yokucheck bo oil hayi sithawula sami ngegeza mawubuka emshana ngikhuluma nawe mina nawubuka njengoba uthi so ready wena yini lokhu wrong njenganapha yini lokhu wrong ngale sithawula lesi napho uthi sithawula yini lokhu wrong ngaso singcolile singkuliso yini mshana kwentike ngase wena nyalo uhamba nami sema hotel ngekubuka kwakho emshana usiyami yini wrong nje nana sithawula why lesithawula singabi imandi lesi awugesi ngani mshana yamshana mina nangithi lena kunemishina angisho ukuthi nalo kugeza ufike ungene lemshinini hayi mani mshana hayi akufuneki umhlaza embuka boyan van Riebeeck ungangihlazi mina embuka bo Mr Daniel Arap Mzoka ungangihlazi mina bo Mr Aknak babanza lamanti hayi ke mshana wami yamshana bekukahle nje uhlaze mina singayiqhubekisela embili sangibonile mina ukuthi wena uyinkomo lengafuni kuyedama qalela ke mshana wami yinye into lengayisho kuwe nje ngamanje ngithi hamba calela phasi uyogeza ufuna ungihlaze mina emshana ungangishiphe wokushika kanjani emshana athi ngimele wena vele phela mina mshana kube bengikushiya bengeke ngikutshele ngalelo hamba ngicela phasi ugeza hamba ucalela phasi ugeze emshana ufake iqopho la okay kuhle mshana ube fresh phela lela abantu afika ehotela ukhumula ube nje babukele ukuthi deserve likamela labantu akufaka khona bakuchecka konke labathi basi asonzele nomlungu athi nakathi ungangishiya uthi wasala kanjani sakala ngwenye ngoba bathi nakafika la ufuka uthi ungangishiya why does this one look like there was a funeral in mosquitoes funeral ngase kunemgcwabo wembuzlwane la